nyama-nyama jak makejang. Tain sing kecare. Sing bohong. Pasti ke mall gen gaene. Aja pasti ke mall gen gaen. Panas-panas kene yen kecari luangnya macapil nawang. Aja pasang pocol mas skincare. Iji itu nggak nak ngai kita nah. Pum kita nawangi. Nenggil lu. Yang nawang se tongos nak ngai tuh. Iji tuh. Ada di tuh tongos nih. Lan kemoyo. Lan. Halo Nyamo. Sejatine di desa Nyalian ada pengrajin capil loh. Nepeknya nih di Banjar Pemenang, Desa Adat Pemenang, Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali. Ane ngae madan Bu Oyan Rike ajak Bu Oyan Lasmin. Tur liu ane lenan. Nyamu nawang sing. Capil ene melakar aji selepan muda ane madan demele. Nah, jani lan barang-barang melajange capil. Si malu pilih demele ane luwung. Subeketo keset apang pada ukurannya lantas lablap. Suwet entuh ada edan dasar nyelepang. Nyelepang apa tuh nah? Nyelepang demele pastine. Subeketo gawe ulatan sisim bibih capile. Selanturnya nadang utawi manggang. Lantas nisah utawi ngai moncong dhuwurne apang membentuk capil. Suwet entu ngulat bagian dhuwur capil. Kedetin apang pepet lautang ngalisin utawi ngai rengge. Si duri jemuh capile apang nyak putih warnane. Apangnya menawang, liu masih pikobat aneh ada. Contohnya, caran ngaine aneh ruwet tur mekelu. Nanging ajine tusing nyak patuh teken kewah nengai. Nyaman awang sing aji kuda. Tuah aji sia tali kanti 15 tali. Subekitu promosine bede, tongos pemasaran kuang liu, tur bahan bakune sekadi demele subekewah gatingali. Pengabdi pengrajine mangde ajin capil puniki prasida kepenekang akide. Nyamejak mekejang subun awang kan liu pikobat ane ada. Dumugi pemerintah bisa ngainan kebijakan untuk desane sane medue potensi luang ene. Mangde kerajinan ene ngidang kelestarian tur dadi ikon desa. Ngiring sarang-sarang wangun desa adat, mangde desa-desa ring Bali prasida ngebecikan.